Good morning. Welcome to this morning service. Our order of service today is we'll have our first hymn, hymn 40. Then we'll have Masuni Kurana and Masu. Masuni Vikindavaki, our second hymn, which will be a special choir from the choir. Then Dolai Masuni Vikindavaki. Nona Turara and Soli. Then Masulaki. Wilikina Lesoni, third hymn, then we'll have our Romao, and then our fourth hymn, and prayer and benediction. If you can all please stand for our first hymn, hymn 40. Oh
Yang masih itu di bawah sama menyertakan gugur kalau perlu sedikit lebih dengan gugur terus kemudian bawakan so itu besar kena dibawa tersebut sama yang tahu dari itu sama orang itu sesuatu sesuatu besar kena penjualan dari kalau satu dengan sesuatu dan kita di belum merasa kena yang tahu
sa mga. Mincho sa kami kuna sa utsi kami kuna sa utsi. Kung ito sa utsi mga sa utsi na kuna sa pangalaman ng pagkakoso. Sa kasunod ng kailangan tanong ito sa mga. Sa kisang pangalan ko ng tulang ito, may kuna sa utsi na tanong na renday. May ito sa utsi mga sa utsi na kung kuna sa kuna yung matutukan para dilikat sa utsi na kami. Ano sa utsi na mga digunakan na mga sinay ko ngayon. Sila ni Bapak sa Lacak na bersama menggunakan itu mengatur menggunakan baik atau untuk mencinta kita dan mencoba karena membuat itu mesin terkenal ini mau digunakan di belum yang saya cukup ini masih digunakan cuma menggunakan cuma di tadi dari pengaruh cuma semua diskusi tentang curi itu tentang may pernah naman sa otso. Wala naman ikaw, chikuchusu. Wala naman ba? Hindi ko tigiyaw. Wala naman ito. Kaya sa otso ka nga naman pinaka. Kaya otso ka naman tagay. Hindi pinag sa otso ka naman hindi sa naman dito sa mga sa otso ka sa hindi ba sa otso ka naman makalukuha. Hindi ba sa kana hindi mo ako sa dokad. Sa kana tulog ang tagay. May kung sa tsaka mas kibay kung matagal ko. Nagalag sa tsaka. Tawag
D'accord. Dengan Bapak Poso kita kemo boleh masuk di sama itu dapat kemo coba bikin nama lain kuah kita bikiman yang menyesal seluruh tubuh yang jadi matakan singa yung kaka singa bimbi bikin takbon singa mati burutol usul ko pag wali ni numi lekin memimbaw kita begitu kalau dia rumai kalau dia kain semulut kalau menyimpan kita wali hari sangkara begitu menjadi mani dan kita tipo katakan di keluh nama tentu tipo semulut kita wali ada memimas pangkal kata kikim mutan keluh kerabi boleh tahu utak kata di mama pakai awak sebelum boleh tipu mengalir kalau sah kita dapat kiman kita karena benar itu sahabat nah ada kelam cinta kamu dalam Amerika cinta kalau kamu nak harus tetap bangun di sini warna barisan warna cross for our sins. He died on the cross for our sins, Father God. We thank you, Father God, for always being there for us, Father God, and leading us and protecting us in everything that we do, Father God. We thank you, Father God, that we're able to come to church today to be able to praise and worship you, Father God. And thank you for giving your Son who died on the cross for our sins, Father God. We thank you, Father God, for always being in our lives, Father God, in everything that we do. Sometimes we do fall short of your glory, Father God. And I pray and ask for forgiveness from not only ourselves, Father God, for our families as well, Father God. Sometimes we don't come to you first in things that we do and only come to you in times of need or hardship, Father God. We thank you, Father God, for always being there for us, Father God, and being the light to our feet. I pray that you continue to be with us and lead us and guide us. And help us not to forget this weekend, Father God, not that it's only about Easter bunnies and chocolates, Father God, but also to commemorate and remember your Son who died on the cross for our sins, Father God, who gave his life for us that we may have a chance to eternal life, Father God. We pray and ask for forgiveness, Father God, of our sins, Father God, and help us to be able to lead, Father God, in our own lives and the lives of our families, Father God. Grateful that we are able to have the eyes to see, the nose to smell, Father God, the mouth to speak, the ears to hear, the hands to pick up things, the legs to walk, the roof over our heads, our families and friends, Father God, around us. So we are very fortunate to have these things. There are those in this world that are not able to have family, have friends, or have the basic needs of everyday life, Father God, and struggle each day, Father God. Help us to not take these things for granted, Father God, and help us to be able to
be appreciative, Father God, of the little things, however little they may be to us, but may be big to others, Father God. I pray, Father God, that you continue to use us in your words, Father God, whether it be at home in our own families, Father God, or at school, or at work, Father God, or even out in the community where we're out shopping, or even just taking a walk, Father God. Help us to be able to set aside that time with you, Father God, and to give you that praise and honor you so willingly to serve. We thank you, Father God, for just always being there for us, Father God. We do fall short of that, Father God, and we tend to give more to this world and less to you, Father God. But I pray, Father God, you continue to be with us and lead us and guide us, Father God. We also pray, Father God, that you help us with the message today, Father God, that you may plant a seed in our hearts, Father God, and help us to grow, Father God, and to be able to nourish it, not just to go through one year and out the other, but to be able to manifest and be able to read upon it, Father God, and to be able to put those words into action, Father God. Father God, I pray you be with the young people, Father God, of this church, and pray you continue to be with us and lead us and guide us as we pave the way for the future, Father God, as our parents and grandparents have done before us, Father God, both here in Brisbane, back home in Fiji, and wherever we may have come from, Father God. I pray you continue to help us to grow and to be able to share more spiritually, Father God, in one another, Father God. We thank you, Father God, for all that you do and continue to do. In your mighty name we say it all together. Amen. Now we'll have the Bible reading. Our Bible reading today is from the New Testament, Matthew chapter 27. Matthew chapter 27, verses 15 to 25. So, Bible reading today is from Matthew chapter 27, verses 15 to 25. And it reads, Now it was the governor's custom at the festival to release a prisoner chosen by the crowd. At that time, they had a well-known prisoner whose name was Jesus Barabbas. So when the crowd had gathered, Pilate asked them, Which one do you want me to release to you? Jesus, Barabbas, or Jesus who is called the Messiah? For he knew it was out of self-interest that they had handed Jesus over to him. While Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent him this message: Don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him. But the chief priests and elders persuaded the crowd and asked for Barabbas to have Jesus executed. Which of these two do you want me to release to you? Asked the governor. Barabbas, they answered. What shall I do? Then Jesus, who is called the Messiah, Pilate asked. They all answered, Crucify him. Why? What crime has he committed? Asked Pilate. But they shouted all the louder, Crucify him. When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. All the people answered, His blood is on us and on our children. May the Lord bless His holy word. Now we'll have our third hymn. We can all please stand. Then we'll have our Lord. Jesus.
Malaysia. Masuk turah selalu sebut hal yang mengejar orang. Wabil beda ketakkan yang sawar. Keman ni robot di kemuniti. Nawale. Nomni pos. Isabu walau tak kira kemat. Thank you. Lord, pas orang benar, Yesus Tuhan. Benarkah dah bakal main guna singan dinding, nanda bola pampau tak kisah. Bersawat waktu lagi kali macam tidak nawa pampau. Ketini kawan boleh pergi bersawat yang ada singan mati. Awak mula berkata lagi, nama itu kembali ke Tuhan kebenaran. Nunggu lutangan yang bersawat, awak realistik na nunggu tubuh berguna. Right dulu kita kau bila kai membuat. Ini kuah 2026 nunggu lutangan tiga. Tava meu carro ver sisu, qualquer mate, era mukundado, and community. What shall I do with Jesus who died for us on the cross? Lesun dasar Ramadan mata tak buat bila. Maksud itu menauti nak kau bilang tadi, what happened on the cross that day? What actually happened on the cross that day? Oh, menauti bicara bersama. Bagi kau, nunggu betul guna bagi kau, apa? Ayah, sembah, tentu rumah kali itu guna. Kena badan mina mati ni Yesus. Se Easter of 2026. Tentu rumah kata itu kena badan. Unggal na ng dasar rumah kata itu kutu ni bila na bagsabat. Balik itu mesya. Sar tu kuna wen na itu tubo. Tukunin na may manuwala ko talang hakina, na may manuwa kaya sa rumah kata itu tubo. Balik itu ko na singan itu. Tapos sabi mo siya kaka. Kakil mo. Sama tata tibo bigyan. What actually happened on that cross that day? Kung katali na bingaw na nabi ang bagi 1 milyon mo, narong matatali, kaya na siya bulan doon rin na nangyari. Balik ito ko. Balik ito ko balikan. Dan narong matatali ulit ito mo. Kapunit tulota ng tali naman, narong matatali ko. Sampai lagu Manila Kulak. Nandarong matatali. Kakuat sana yung sungot ng talingan taong sa kaya. Tugutungguan na roh, tipo kaya. Balitangguan na tugutungguan nito. Nang dahulutan ang tugugin na nito, nadawag doon na kama. Wait, sisu. Kaya ka mati na kubilang tayo na punta. Kalau makan itu betul-betul sah beli motivasi dari betul-betul beli tak. Namun warung, istri namun Rando mo halong mabinakatak na siyo. Mendaw sirik yung dua. Tama-tama na kay Beso. E nangunga ni Kapa. Kaya ako dito na una. Daw sirik yung dua.
Ando itaro pa ilako, wairan leo kibarasiya, o de mesereki. Sisu separa. Taro bibi toka. Promo talangane non delle soli na wakasalataki. Pailato na marama na uti. Kakua dito muli mo tara do na ka o kama. Dundun mo. Balik pa bumi singa sini mode na ko pa na marama ko. Kahit ko rin hindi, ikaw karuya. Sa wanta kipela ko din na naturang nawati na kakua niya to pala mo kakabando na kakala ka naturang dundun ko. Rogo di talanganan na suni na nandra domaran betelemu kir nang gasin na nandra bakan data katukunga. Meseri ko para. Adore ko ito. Tawarin na kita. Meseri ko para. Rogo din siya kani pagkat tulewa raw mo pala. Raw mo na ito kutuba. Mayroon na metelew batakir ng gasin nilo. Seri ko para. Sinit ko ng chisu taro kala to na lebong ba kundi mesereki wakatulewan lebong ba sereki para agora kali. Vamos meza ko benchisu. Pakota. Kina kau di mana? Taro meleta. Bibi sama ni semua. Lagi kuat nak. Berapa kunci? Istilah. Kalau banyak kuau, saya kira mai Allah kaya na. Apa tanam pun nanti manusia itu macam. Itu nak kan kena dulu. Kaya bibi. Bukan mana mana sih. Kini tu kau tertemu. Kaya macam bibi. I can feel the power of the Lord. Sini baru lilit tegak. Apa bukan tak tegak. Kalau mau ibuan dia utara nama itu tu mereka. Lebih kuat, memang kuat. Kiasa bulu sarang apa lah. Aku ni guna kami dan pita gitu dan rakyat itu. Yes. Saya dibina kata ni guna kami. Pita. Non raposo na liyo bunga derong na na pita na rusong kalima. Nem balenti kilmagi. Kira na bibay magi. Nama mati. Aku ni. Kalau ada sentak ni pun ada peliti mati. Which happens in front of them on that day. Dan peliti kemani kira lebih mati dan nama mati. Tuhan. Kalau memulai ni, matai di Bakasang,
En bimbi na no mo baka tulewa en singa ni mate. Bimbi kina na no mo baka tulewa singa ni mate. Yang pakingani non tambula kena yang pagi singa ni mate masalah ko kini. Ya singa do na no mo kene na singa. Ya sa pagi pasang bulu mai remember. 20 of those Easter. Ya sa pagi orang sa bulu mai remember. 50 of those Easter. Kaya mo pali, kaya salah boleh main. Ando do mo na. Wanda boleh main tudo ya. 50 years ago kaya bagi orang tahu. Bagi pasal bu 20 years ago, 20 Easter salah bota ni tudo. Ang terreno kaya manda, sar manda. Sabo baka tule wata. Lebih so boleh tak guna kaya guna singa. Membuat tu lewat dari sisu quando un tangan tu kena di buah. Pai mati na kau bila tai. Balik dikendap. Sanggup pakai tu lewat mata itu kai. Second tersier wada wale tu. Sudah make a decision long time ago. Betul main na paling mo sa betul betul sa pa ko iba. Kaya kina kau bila tai. Kau bila tai betul mo. Karun pakasama. Dagaruna pada tulewana no mundo. Pakarong mo ha. Pakarong mo. Kina non poka tulewa. Karo nasa na poka tulewa. Ibu warro kina non poka tulewa na tan. Sini kai ba. O wandi weekend na men da karo nasa. Kena ko yung wala le tale na kao sa kilati ko pala tan ko pula pai. Nalego-lego may pela ni baka romo kita. Baka tulewa. Non na tani. Non na taro ni ta. Nalego. Sarmo do tini baka sa. Pindak buo may kwa marang ng tin. Kakua ni kota ka, do na ka. Do na kama ta tawa. Bimbi kami na bibe kaya na nonda pakaro kina wasa ni kalau awasat kuno yung iba bimbi bikat kami pakaro kina wasa santa wasiya ite santa wasiya kaki na nonda sobo no rago matasinga sobo di marama mata bumalik. Lepo tayo na di mo sa rumo na kita na itututok mo sa mga sekin. Sa doon mo ko baka tulewa kao. No excuse. Mentua na sinirawatan ng bola. Wala ka na itututok mo. Sewa yung naike. Everywhere. Di ko yung nga mo. Boleh tak? Baru saya kata, perawatan itu tugu ni mula, tugu mana kau bilang tak? Perawatan itu ni mula, na tugu ni kena lebih kuat tidak turun, nanti orang boleh cium beres. Lalu benda kalau apa? Whatever muda, He died there for us. Dan mati siapa yang bukulah. Kaya membalik itu lepas untuk raih kita di puan, ada tangguh. Raih kita kau bila tani. Ulu tanah kita, tak mau sabu bakal. Wana turang aku cici, nona loba kita. What have you done? Have you made a decision yet? No excuse.
Porque somos la tiqueta. Tudo que mai. Kaya ni sisu, go. Não sabe tudo aquilo que é bom. Sama yang mati dan bom. Rara o que Deus sokap kaya. Because of me. Sana kali dua. Tini ni munau. Pakat tu lewat dulu. Pakat tu lewat pergi cisu. Ene singa ni mati kok. Menung turana, não me vamos. Pakat tu lewat tak cisu singa mati. Menung turana. Kamu ni orang mati upaya wale tu lah. Nanda tu kuni boleh. Pakat tu lewat. Tahu require. Menung. No mati. Singa mati. Laga sarai. Kau siapa wala ngayon karami nung tu daki kau ti kwaya riba no lago kina kamu ragi kwaya kau wala ngayon bumibula siapa tali mo namu buat tulewani ko bibi na singa ni nona baka tulewa dua en dua na tomata men baleti sisu e kane bolota Ada kita who of the second wife. Apa sih itu turana? Lalu miau. Boleh tahu. Kan itu dia tengok. Apa yang mati turana? Lu beli kalau kena bukan. Entai singa bola. Entai singa di bena. Today, o kago sang tali dua kan singa di kuah. Ya tu waru romo wale boleh nak durian, durmai di kuah besok tak. Tak apa yang kau nak kan, boleh tanah Tuhan kau, cikgu tadi kau. Kalau mau kau kubur tak, ada buku tak, kede. Tak kubur tak, kau boleh tiba. Kenapa mu tanah bikin tak? Kaya itu sin rawatan. Fasil na impossível, siapa ni mas. Kabunaw na 14 siya. Di bulan April 2026 may tanali. Orang mo di koya. Iwa sin na kabu gina doon ta. Iwa kabu doon ta. Kung na singa di bula. Kung na singa di bili na kayo. Di kung na singa di gangga. Kako Paula birna kay Roma. 5. Tikenewal. Ia na kalau usah pada takilana, nono bekela. Ni samate na Kristo. Bekele suso. Ni da sata mata ina. Wewe kanya mate. Lakini mate tabana na mtu. Na rau kila be ko kiel. Lakini mate. Sena minda mate ki. Lalu mate ko. Lalu go. Amai babu kita kau bilang tayo sisu. We have our king one day. Dan lakwe. Mungkin dari turun ke. What have you done? Namurong mo tamay itu kembali atas kau bilang tayo. Itu nipo. Kamu sabu tak? Boleh tiap mampu lakukan dari itu. Kau yang datang itu, kau hebat. Itu step day, lepas. Siang itu ada mungkin. Nobody will ever. What are they saying? Snake tak ada sih. No boleh. Will ever. Football tak ada. One day you come. Pasal baru tadi kita musim belum ada single.
Ana non daru kina na kene nak. Tem daí tissue sama dele tudo. No sini para na tu gani pa. To para ti wa ba na ma kene tudo. Sama kene tudo. Ela bu kunda. Warna tadi kini na bola, tu punya tu kan. Nobody will ever sidestep that. Sekarang itu berat. Ruang salah. If you happen to go on the right road, get there. Orang dari itu. Happen to go on the wrong road, get there. Orang dari itu. Same person, what have you done? No matter what. May tugu-tugu ni Cobra Pike. On the 3rd of April 2026, my enemy. Leukemia. Skolni was said, 316, John 316. Somebody ran over one a paper of He gave his only beloved son, whosoever believe with him. Said, ang ganyan umasa. Doon na Cara orang doon na tala-tala, narinig na natin tuwan. Doon tala-tala. Não bikin main doon yung magluluto pula-pula. Maybe, na kita na mag-scout. Siguro na tiwalway. Parang tala-tala. Sekali ini siliwat. Parang tala-tala. Matay, Preston, Luke, Wesley, Reverend separated to the Hari. Kalau tala, iyo, itu mereka bulan tahun. Orang dari jenis, nak misalnya Esi. Ang kailangan mo pagkaraw, kailangan pinaka mo pagkaraw kay siya. Kava, hindi ko siya nang pagkaraw kay ito. Damasok kurang. Sa tuloy ko ng lipas. Oh, parang pinahuli. Nahuli na ng lipas pa. Thank you. Para ni Bapak Kos. Berdarung wata. Nang manipay ko. Berdarung wata ng wata lipat-lipat. Meron kila, sangat tali ng doon ng bola. Napaka. Nabika. Bisa mo ito ako. Dahil manipay ko. Tagabang ko ng kahit kami. Mabautik kami. Dahil manipay. Kunik kami. Pura-pura. Yan po. Sat ko po. Nawalit na. Hindi pa ang gatak yung sila ko. Ito kunin rocket. Masuk. Pasok yung mga kakakata. Wawak ko sa sarantag na sila ko. Tapi sisu. Ni mani turang. Keniman ko. Now we can have our fourth hymn, hymn 134, and then we'll have our prayer and benediction. If I can ask Papa Down to begin us the prayer and benediction. Deus conecta-te.
Mamialu wadi menanam ni tomata. Sama di titik manutali menanam ni bosa. Bagaimana menanam ni talai. Sama dia terapi di mana. Nabi sandang menanam ni warna ni kini. Kalau sama lama menanam ni mana. Lara menanam ni bosa. Sama ada lagi menanam ni bola. Lara lama tu kini menanam salah. Sesuatu kuat. Yang besi mata kesat yang menanam tomata. Bakal ngata menanam bola ni tomata. Bagi nono bubal, bagi ngata nono bulan nilai babakos. Namin dambe, matamuni, kana matani ko. Bimbi boro, kalau belum musuh tunai kimani. Kalau sabunus kan bimbi boro, kalau bisa sila itu. Misalnya kira-kira namun ni lawan nak lo, lawan itu sih, demi buat ni malam ni lawan. Lepas fikir buat matani ko. Kiwat imam namun ni malam ni kelakar sahabat. Kurang mereka besar ini.